फुरुप सिंगी मरकता खुथोकनाबा नागासिंगदा अटैक चथरक्लिबसे कुकी होमलैंड सेम्बा याननबनि हाइना आयमना फोंदोरख्रे मैते अमसुंग कुकी की फुरुप की मरकता खुथोकनाबा जर्मन रोड नत्रगा टाइगर रोड नागासिंगी लमदा सेमजलपा उख्रुलदा नागासिंगी युम थुगाइबा अमसुंग नागालैंड लेबा नागासिंगदा अटैक चथरक्लिबा अदु कुकी होमलैंड नत्रगा कुकी टेरिटोरी अमा सेमननबगी थौसिल अदु लोना याबा अमगुम अराना मओंगदा सेमनबा थौसिलने हाइना नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मुइबा NSN IM ना ngasi फोंदोरक्ले NSN IM की एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग na thadorokpa cherol da hai Manipur amasung Nagaland da hojik oiriba phibam adu interstate terrorism amani loinana geopolitical thoksil amasu oiri India lagakna akhanaba thoksil amagi makhada kuki singbu sijinari India na sagotpa kuki militants na hingsa gi thodok sing sathari suspension of operation su gi makhada training amasung kholai paihanduna tangkak nai na thoksil kya sathari kuki singbu victim ama oina project tawbaga loinana atopa maikai amada puna na bahonari sathariba politics adu aronbo oina lairiba yengnaba singi political agenda adu achumbo oina uhanna bahona bane maduna Manipur da maitai amasung kuki phuruki marakta kaloki irang thohale maduda natna German road natraga Tiger road naga gi lamda semjilakpaga loinana naga singi yummai thaba amadi thugaiba gi thawong sing satharakle maduda natna Nagaland leiba naga sing da so attack satharakliba adu kuki homeland mangphau nahana ba thausil amane India gi geopolitics ase malam gi thakta asauba player ama oina songthorakle makhoi manglan adu mangphau nahanabagidamag Indo-Pacific Rimland Nicholas Zone Spikeman ge influence hengal hale adu moina makhoi da sabchaba thauna adu di leite Spikeman haibaduna Rimland bu control tauna na bahone Eurasia ge Rimland rule adu bu malem ge oiba tandungpham ama oina control tauna na bahone India ge geopolitics adu yengseningai oiba amade loisinba ngamba mathautai geopolitics ki framework aduna malem ge oiba sakti singbu line namthaba ngamloi maram aduna adugumba rim Indo-Pacific region da sathariba thawong sing adu yengsinba mathau tabaga loinana geopolitics ki miyeng adu maikai kya thokna khaidoktu yenglakpa mathau tagane India ki mga kanba geopolitics ki apamba aduna Hindu nationalist natraga Rashtriya Swayam Sevak ta mathau haple loinana tongan ba agency amasung military sing da su puning thawale hana phongdokle NSN IM na makhata na phongdorkhibada rim geopolitical Indian Ocean amasung Burma hojungna Myanmar haina maming olaba leba adu yauna awonba ama sub Himalayan region da thokhanbaga loinana kuki homeland natraga kuki state ama semba haibadu India gi geopolitics ki oiba miyeng amane ek is amasung Kaladan project na West Bengal dagi Myanmar state samna handuna military operation chathana pohonari hauze Manipur amasung Mizoram yauna Myanmar gi state ta Indian Ocean phauduna thabak tawna na pohonari India gi geopolitical region asida atopa foreign lebak singna miyeng sanghanduna semdok semjin tawna na pohona bagaloina na yekna businga loktuna duna thawong kya chathari hari India gi puare amasung gimlona ri lebak singalena ri marida ahongba kya urakle India gi geopolitical strategy asina makhoi sakti pambagi matau adu takle security gi miyeng amasung sunaba moong da thabak paikhatuna palba strategic alliance semtuna maning tambagi lalho ama leba asigi akoibada sagalakle haina phongdorakle Mizoram the Myanmar border sil tawkre hari Mizoram Myanmar border da drug yauna illegal oba polam kya smuggling tawbagi sa hengalakpa amadi Myanmar manung da handakta Indian nation ama hat kibaga mari lenana Myanmar ga tainaba Mizoram gi border khudaktagi sil tawkre hari loinana travel document amasung official permission yaudaba foreigner sing khudaktagi changba thingkhre Mizoram gi Longtalai district ki magistrate Doni Laru at sangat na thokiba order matungina district aduda foreigner sing sangbada athingba thamba yauna international border lathoklan sin tawba cross border business activity sing yauna gari da pochai puthok pusin tawba khudimak thinjin khre hadi Council na loba 12 exam gi ngasi ahoba numita wabagai higher secondary exam center da irang thokre Council of Higher Secondary Education Manipur na loba higher secondary exam ngasidagi tongan ba course sem ge exam center samaga tarani thoi da pangthokpa hokre parakya sida punna mahiroi listing kuntrama thoiga sangwa kuntrana exam thari labak 3 badi exam asigi ngasi ahobu numita wabagai higher secondary exam center da candidate singna extra time pu habda invigilator na yadabadagi chawna irang thokre
ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯇ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯥ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯏꯟꯚꯤꯖꯤꯂꯦꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯟꯁꯔ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯁꯤꯡ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯍꯣꯜꯗꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯂꯒ ꯁꯦꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯪꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯎꯪꯈꯠꯅꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯇꯦꯂꯤꯐꯣꯟ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯣꯔꯥꯁꯤꯗ ꯀꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯀꯦ.ꯑꯩꯆ. ꯑꯁꯤꯜ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯊꯪ ꯊꯥ ꯃꯥꯔꯆ 10ꯗ ꯂꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤ 2025ꯗꯒꯤ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔ 112ꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 59,992 ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯃꯥꯡ ꯆꯍꯤꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ 118ꯗ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 59,990 ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯔꯤ꯫ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 9,993, ꯑꯥꯔꯠꯁ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 8,738 ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯔꯁ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 738ꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔ 118 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ 59ꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔ 89ꯅꯤ꯫ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ IDP ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 112ꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯆꯤꯌꯔꯃꯦꯟ ꯇꯈꯦꯂꯝꯕꯝ ꯑꯣꯖꯤꯠꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯣꯏ-ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ CSO ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯏ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤꯁꯨ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯤꯕ ꯀꯣꯁꯦꯝꯅ ꯂꯧꯕ 12 ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ CBSEꯅ ꯂꯧꯕ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯑꯃꯁꯨꯡ 12 ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯏꯐ-ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯣꯔꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯞꯄꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯆꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯄꯤꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯣꯖꯥꯗꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯃꯨꯜꯂꯒ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯇꯥꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯣꯁꯦꯝꯅ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯗ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯞꯄꯨ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯆꯦꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯤꯕ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯨꯜꯂꯒ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯦꯝꯄꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯩ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕꯗ ꯂꯩꯕ ꯋꯥꯕꯒꯥꯏ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1 ꯍꯦꯜꯂꯛꯄ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯡꯃꯩꯗꯣꯡ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯄꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯣꯁꯦꯝꯅ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯍꯧꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯕꯖꯦꯛꯅ ꯏꯪꯂꯤꯁ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯌꯤꯡ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯗ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯌꯨꯊ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕꯗꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯈꯠꯄ ꯊꯨꯛꯀꯠꯄꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯣꯟꯅꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯗꯨꯒꯤ OC ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯌꯥꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯏꯔꯝꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯆꯦꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯨꯜꯂꯒ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯃꯩ ꯊꯥꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏꯅ ꯌꯥꯏꯐ-ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯣꯐ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜꯅ ꯌꯥꯏꯐ-ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜ GHQꯒꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯔꯨꯝ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯔ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯔꯣꯕꯥꯁꯟꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯕ, ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛꯀꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯎꯔꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯟꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯄꯦꯄꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯄꯥꯗꯨꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 15 ꯑꯃꯁꯨꯡ 16ꯀꯤ ꯄꯥꯎ-ꯆꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯆꯦꯛꯀꯣꯟꯗꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯈꯥꯏꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯎꯄꯣꯛꯄꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯁꯂꯥꯝ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯁꯅꯥꯁꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯆꯍꯤ 19 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯁꯤ UNLF NPAꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯃꯠꯇꯗ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯏꯔꯦꯡꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ UNLFꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯁꯤꯇꯤ M ꯁꯛꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯗꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 51 ꯁꯥꯐꯒꯗꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯇꯦꯟꯁꯟ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯊꯥꯒꯗꯕ ꯀꯨꯀꯤ ꯖꯣ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 51ꯕꯨ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯅꯕ ꯏꯚꯥꯀ꯭ꯋꯦꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯏꯚꯥꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯪꯁꯛꯇ ꯂꯩꯕ 90ꯁꯨꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯕꯠꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯍꯦꯗꯀ꯭ꯋꯥꯔꯇꯔꯗꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 10 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯣꯛꯕꯥ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯡ
BS-tagi nupa mahiroi kuntra mathoi yauri February 8-tagi 12 phawbo litan amasung naknaba mafamsingda tangkhul naga amasung Kuki gi marakta khanaduna yum yangkhai gi mathakta mai thadokibagi thaudo asina akhanaba thodang asi lobone haina officials singna hairi February 13-tagi April 3 phawbo chathagadaba ISSLC amasung IC examination gi damak mangjongna sem saba oina JNB Rambadagi Kuki mahiro singbu JNB Kangpokpida puthokibane evacuation gi thabak chatharingai da miyamna mahiro singbu lana sandoki adubu tangkhul ge apex student body tangkhul katamnauk shaklong TKS amasung local leader singna interference tawbadagi mahiro singna letan police station phawba santi oina chatpa ngamkhe Manipur police na community pumbada tonga sandoktanaba akanba waphamsu thamlakle hare Manipur gi CSO singna President Murmuga unakhre hare Manipur ki Sandel amasung Tenopol district singdagi lakpa civil society organization CSO gi member singna National Integration Tour gi saruk ama oina Rashtrapati Bhavan da President Draupadi Murmu ga unakhre community leaders sing naha sing amasung grassroots organization gi member sing yawba delegation asin National Capital Delhi da outreach initiative amagi makhada National Unity amasung Democratic Institution gi matangda awareness phangnaba chakhibane kongsarasina North East region amasung India gi atai state singa cultural exchange amasung interaction gi khudongchaba pinaduna nungsi chanabagi mari saganaba pandam thamle unabadu da president delegation adubu taramna okhi amasung district ani gi marakta peace communal harmony amasung social development puraknaba makhoina honariba singbo thagatke mahana national gi punna hingmanabagi satam asibu mangda thamduna dialogue amasung inclusive growth ki maru oiba thabak sing phungdokhe delegation members singna Sandel amasung Tenopol gi miyam gi challenge amasung banglan sing president da khangatke president makhoibu Manipur gi ina khulaba cultural heritage asibu ngaktuna thamnaba lunana naha nupi amasung community singi empowerment gi dama thabak tawnaba pautak pi khe Rashtrapati Bhavan satpa sina delegation aduda democracy gi framework amasung constitutional significance gi matangda wakhal loksing tanba ngamhale National Integration Tour asina India gi tongan ba region singi marakta wakhal tanaba amasung thajanaba sagatpagi achoba khongthang amani hana khongsar aduda sarugya kabasingna phongdokhi Dukan Thonglon Biu Hairi, February 19 gi numidang dagi haugadoriba sahi amata khwaidagi matik magun wanglaba Ramzan thagi harau paujal pibaga lunana numit asidagi hauraga numidang namas loidriba phawba khongang asigi lekai amade kaithelda hanglaba dukan sing Thonglon Biu haina all Kwakta Youth Voluntary Organization gi General Secretary Sesam Hanif Khan thadrokpa serol amana phongdoraklei serol sina hai Ramzan losilaktuna Idul Fitr naksalakpada pochai leiba matamda miyamna ubada nungairoidaba Sariyat na athing ba thamba maongda marketing tawbigano pochai yolaba dukan singna su etki khudong chaba lauraga mamal hengatna yonbigano hairi Thabak thiba lebak oirambadagi thabak piba lebak oiba ngamle hana khemchana phongdokhrei haukiba chai kharaki manungda India da awonba kya lakpaga loinana thabak thiba lebak oirambadagi thabak piba ngamba lebak oirakle hana Chief Minister Y khemchana phongdokhrei Imphal gi Classic Grande da Manipur lega ki planning department sindana pangthokpa DG Sapne 2.0 launch tawbagi tharamda mahana wafam asi phongdokhibane mahana haiki DG Sapne 2.0 ge kanaba Manipur yorakle startup Manipur boleba ki thakta sakhang bibaga loinana official institution entrepreneur amade policy makers singi honajama mahaya hale startup ecosystem pangal kan kanana balega na angamba thaudang laukane hana paladuna mahana hai mahiro sing amade entrepreneur winning bu singi mateng pangna bugi damak DG Sapne 2.0 launch tawbane startup ecosystem da awano poxis state singi marakta state asina khwaidagi mangjul thaba ngamlakli basi puning thawganingai ne thoramadu da chief secretary Dr. Purit Kumar Goyalsu saruk yakhe hairi Yausang numit mangani dagi hena pangthokpidana ba apel torakle Manipur gi nat ki saktam tek takaidana thamna bagi pandam da sangsalakli ba thabak thoram singi manungchana yausang kumaina lakpoda lamdam asigi district khudimak ki lekai khudimak ta yausang numit mangani dagi hena pangthokpidana ba MSCO amaksu amadi MNKL lup ahumna apel torakle lup ahumasna thadrokpa cheror amada hairibana numit mangani dagi hena thabal songbida ba thabal songbada maong maril sadana songhandaba maong maril tadaba phiro serhandaba Thabal senbi matamda nat ki oba maongda senbi duna nat ki saktam kaidana ba senbiyo yausang manung da phattaba ising haijinduna challiba mi singda akaiba pibidaba yausang ki sports ki athoi hen tanabage khudol pot pibada yelhaugi posak singna mahut sinba
स्पोर्ट्स लोइसिनबगी थौरमदा मयाम नुंगाइनबा एंटरटेनमेंट प्रोग्राम पांगथोकदा नातै चादबा फिरो सेरहंदबा अमसुंग बॉलीवुड की मतौ तमहंदबा नुपी मानबिसिंगगी तोंगाना थाबल सिलहनबिदनबा हाइरी रोड आइलैंड मियोय अनि हाटख्रे हाइरी यूनाइटेड स्टेट्स के रोड आइलैंड लेबा हॉकी एरेना अमदा थोकिबा नोमै कापगी थौदो अमदा मियोय अनि सिरे अमसुंग अहुम सोकले हाइरी थौदो अदुदा लेखिद्रबा मियोय सिंगी मनुंग सही नवैबि नुपि मसा अमा यावखि थौदो अदुदा नोमै कालोखिबा मियोय अदुसु मसा मथंता कापसिनजदुना सिजाखि हाइरी पुलिस की रिपोर्ट मतुंगिनदि नोमै पाइबा मियोय अदुना मसागे इमुंग मनुंगी मियोय सिंगदा अतमनना नोमै कापखिबनि हाइरी थौदो थोकिबा मतम अदुदा स्कूल की माहिरुसिंग हॉकी सानादुना लेखि था खरगी ममांगदसु रोड आइलैंड लेबा ब्राउन यूनिवर्सिटी दमियोय अनि नोंमैना कापतुना हाटखिबनि हाइरे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जल जीवन मिशन की व्हाइट पेपर पुथोओ स्कीम सिना चिंगतमगी युमथोंग खुदिंगदा अफबा इसिंग पीबा ngamdre हाइना फोंदोरखरै इंडिया पुंबगी युमथोंग करोड़ 16.35 ता अफबा थकनबा टेप वाटर इसिंग फंगनबा कुमजा 2019 गे इंडिया की इंडिपेंडेंस डे थौरमदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हौदोखिबा जल जीवन मिशन JJM असि मणिपुर दि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PHED ना ऑफिशियल रिकॉर्ड स्टेट असिगी युमथोंग खुदिंग अफबा थकनबा टेप वाटर पीरे हाइना मरी लेनबा सेंट्रल लेंगाक्ता पिरमले हौखिबा कुमजा 2024 की डिसेंबर 31 फावबदा इंडिया पुंबगी ओइना हाउस होल्ड करोड़ 12.17 खक अफबा थकनबा टेप वाटर पीबा ngamle अदुबो वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री ना प्राइम मिनिस्टर ना लाउथोकिबा मिशन असि मखाताना लेबाक पुंबदा चाही असिगे अप्रैल 38 फावबगी मनुंगदा थमलिबा पांदम अदु फंगनबा मतम येथोके अदुबो ngasi फावबा मिशन असिगे मखादा इंडिया की युमथोंग खुदिंग थकनबा अफबा टेप वाटर पीबा ngamdana leire लोइना हौखिबा इंडिया की लोकसभा की बजट सेशन दा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मिशन असिगे अपुनबा सेनफम नुपा करोड़ 67 पुन्ना कायथोक्तुना स्कीम असि माय पाकना लेबा असिगे युमथोंग खुदिंगदा थकननबा फाबा इसिंग फंगहनबा लाक्लिबा 2028 फावबा मतम सांगदोखे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना हौखिबा 2019 गे इंडिपेंडेंस डे नुमिता हौदोखिबा जल जीवन मिशन असिगे मखादा लेबा असिगे ओइना ख्वाइदगी इहान हानबो ओइना यूनियन टेरिटोरी गोवाना अहानबोइना युमथोंग खुदिंग अफबा थकनबा टेप वाटर पीबा ngamखे यूनियन टेरिटोरी असिदा पुन्ना युमथोंग लाख 2.30 दा तसेंगना अफबा थकनबा इसिंग पीबा ngamle हाइबसु खांबा ngamखे हाइदि अदुबु लाक्लिबा वहांगदे हौखिबा 2024 दा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना आसाम दा लाक्लिबा खोंसत अमदा मणिपुर स्टेट की ओइना जल जीवन मिशन की मखादा युमथोंग खुदिंग इसिंग पीदे हाइना वर्चुअल की खुथांग लाउथोखे मतम असि स्टेट असिदा हुजिक फोंग साना थोक्लिबा कुकी अमसुंग मैतै की मरक्ता चथरिबा इरांग असिगी मनुंगदने मदुगे खुदोंग चाबा लौरगा स्टेट असिदा लेरंबा चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन लुचिंगबलेंगा अदुगे PHCD मिनिस्टर अमदी PHCD इंजीनियर सिंगना अरानबो रिपोर्ट पिसिंदुना स्टेट असिगी सिंग अमसुंग तमदा लेरिबा युमथोंग खुदिमा मिशन असिगी मखादा थकनबा अफबा टेप वाटर पीरे हाइना लाना रिपोर्ट पिरंबने हाइरे सेवन सिस्टर इंडिया अमुहना प्रोवोक तौखरे हाइरे बांग्लादेश की हानगी इंटरिम चीफ मोहम्मद यूनुस नमहा की फेयरवेल एड्रेस दा इंडिया की अखनब नॉर्थ ईस्ट रीजन सेवन सिस्टर पल्लदना प्रोवोक तौखरे सही अमा था मंगा लेंगाकपगी थौरम लोइसिनखिबदा फोंदोखिबा मिनिट 15 सांगबा स्पीच अदुदा यूनुस ना हाइकी मदुदी बांग्लादेश की ओपन सीना सेवन सिस्टर नेपाल अमसुंग भूटान दा चाउना सेल थोंगी खुदोंचाबा पीबा ngamlagani हाइके नरेंद्र मोदी लेगाकना नुवाइतबा फावगदबा वाफमदी यूनुस ना सेवन सिस्टर हाइबा सिदा इंडिया की ममिंग अमता पंदबा सिने मसिना सेवन सिस्टर बु इंडिया दगी तोंगाना लेबा अमा ओइना उनबो होनबनि हाइना लौरे यूनुस ना महाकी चाइना दा चटखिबा खोंसतसु नॉर्थ ईस्ट बु लाना कोइसिलबा लाइबाक ओइबा मफमनि हाइखिबने महाकी स्पीच अदुदा चाइना का मरी सागतपा अमसुंग टीस्ट रिवर रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट की मतंग दा मियंग थमखे प्रोजेक्ट असिदी इंडिया की सिक्योरिटी की ओइना यामना सेंसिटिव ओइबा चिकन नेक सिलिगुड़ी कॉरिडोर गा नकना लेबने महानम खाताना हाइखिबदा ngasiगी बांग्लादेश असिदी कॉन्फिडेंट ओइरे अमसुंग इंडिपेंडेंट इंटरेस्ट ना थबक तौरे बांग्लादेश असिदी फॉरेन पॉलिसी की मखादा नत्रगा मपागी लेबाक संगे इंस्ट्रक्शन दा चटपा लेबाक नते हाइके वाखम मसि शेख हसीना ना लेगा की मतमदा इंडिया की इम्प्रिंट लेरंबदु निंगसिंगदुना हाइखिबने हाइरे